party ame Yesu Kristo no chao. Kopateni. UPC Yesu no chao. Yesu no chao ka ini kwa buka mara ko chora mera boro. Iri nuoni ni na be Yesu no tia ya Capernaum. Tia were inside the Galilee. Yesu tabi no donyo ko yia. Kar donyo yia. Aman ya moteru koda tekka pelare. Okwena Yesu de ko be Yesu ni yiri tini no. Endo wano ti kwena rai. Yo tata. Yesu de ya de ko begini. Ngomi yewu no. Iti luoru pingo. Kumkani ngomi yewu no. Yesu de ya chao ya teriye yu shiedi na mkiti yene. Oriyo kiti. Pe oriyo kiti. Pe oriyo kiti. Pe olo kiti. Heto oriyo kiti. He nina me UPC uchakere kere no. So mi ana worry party me UPC. PN Yesu Kristo na ngo. Alright. Ako ni one political member mete chung me worat moko chik me lo Uganda pe luak me AJuri. Dia donyo kunti ni kabine manu pati UPC. Yesu ena yo bi chao. Ko yo ya ne ngo. Teriye yu shiedi na mkiti yene. Oriyo kiti. Pe oriyo kiti. Pe oriyo kiti. Pe olo kiti. Heto oriyo kiti. He nina me UPC uchakere kere no.